Kakating jonga di Iamonlang Wahlang nga siyang sa nong thamay maus mai sara ngadan an ngurchi para mga bakado te kata jonga tang Khasinews nam imi jonga itre apo homestay apo four season eco resort nga just ngot na pangan rai nadu pangadang rent nadu pangadang don khatsan nam nga just ngot na ban rai kaim jonga te nga ko abe banong minong rai hi adu assignment da humhe ladang ayo kini kesilak tingka kalaban pinti-pinti lade mga nang lapangan poy siya katong. Kasmi lami usiar ula kini tangjing palei bajingkem ut kishlei ho o yarisa ho kyung ngin ya berta sao dong ngin ya sha haban dahun klem dathan oh yarisa ôi kêu nghiên ya berta sao đông nghiên ya sha ha banda hun klang da tha ho kêu Shabam chu con ngin bre la jing khus lai ya kamen ta to pem pha shadien ngin nom phai ho o yarisa ho kêu ngin ya berta sao dong ngin ya sha ha banda hun klang da tha Shabam tha ba shu kasmi the jing ye ba jing men ngin ya shaki wei ru to ai ho yarisa ho kêu ngin ya berta sao dong ngin ya sha ha banda hun klang da tha mi kala sem Jing dung kata kentin kadu yawa Tungin ya sha ngiles ngau ba bansa ken mala shai kyu banda